Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasinya ya Sapo. Terima kasih. Uy, lupu sedih. Tinggal kata narawat di nyandri. Mana tilolo ka? Oh, bulan awak banta. Ku kagak sapa nandri. Sempalo mana pandri? Mudah-mudahan. Assalamualaikum. Oh, Wak Banta. Assalamualaikum. Wak Banta. Wak Banta. Kami tumay lalim. Adik gagay. Tapi tak buka mula na jendela na. Oh, barang ke mondre. Masa tahu-tahu taru-taru pasti nang kali ya kak manguli. Pelapa. Mana Wak Banta? Kebetulan malu pula ada kah? Kau basuh nak? Mengorok tuan si di bawah aku. Mudah-mudahan nih ramak mandri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wak Banta. Wak Banta. Oh, Wak Banta. Mana kan tu kasih Wak Banta no puro ni. Mana gua ikut bari mapatah selesai. Sudah mak bersel lekong. Wah, mai. Dendre pak Wak beres selek ka Wak Banta. Saliw ka bolahan mak beres selek to manguli de ko gaga. Mana puro ni nan, si ina tamar mata. Oh. Iga si paggerak ko bari. Magami iga manganu iko. Yar wag kada. Jam patah selesai ka aga beres selek ko mata mai. Wak Banta, delo kera. Mak beres selek ka kasih Dendre, ko ka Dendre tetong ni. Mak kada ka. Oh, Wak Banta. Assalamualaikum. Saliwag ka karala bulano. Mak beres selek to ka. Oh, Wak Banta. Assalamualaikum. Tapi dia kita kacumpa. De belok balik manu. Aku cumu pi. De jelo aku bayi cumu pi anak-anak. Dewa balu manu. Kamanda lo, jamaru ka ba. Sudah koy. Do kami ni. Ano karo na? Hasil kamu taruh sini jantung kamu taruh. Magami masih kuat lomai baring aga si anu nu parelu nu di maru Wak Banta. Mamay joka-joka. Kasih makada malasa ka baring. Baring. Alhamdulillah. Liwak masih asia aku. Dewang kamalasa. Selamat ya tua ka dewang kamalasa. Alhamdulillah kau itu tapi dewa kena malas ki. Makada kalau kama joka-joka. Pala pada itu. Baring. Magan itu pengen menraya dar. Ay, darah kuya Wak Banta. Banyak mana ni? Mana bola dalam mana ni tahu? Kapu mana orang peraku? Alhamdulillah anak ko mapako itu Pak Baring. Iya. Itu darah gue.
Dega ang capu mana ni. Di nawadari ko Mamu pa tu patarala mo Kama minta mata. Ya desi segage pa nalelempo. Oke kasi. Di wang kedatarala di ubalo nalay tahu we mabanta nalay. Lanyo mana ni nalay. Nalay di ubalo Bari. Mana tu yang matong ko ka Lo na ria marusa-rusa aga baju ko mo tapag. Diyan naman liyak ka. Di may upar lumagaya-gaya pa matuwa ni. Yo kasi lumal Na mo ano, kanya tu do ino tu mutaro ari ga masumbay ko anak pantias ka. Wak banta. Sandi memang katarali dari kung kadik. Utang makan ikuti lo ke rumah sakit. Tapi dek ubalo di natarala. Nalay tahu nalay. Kasih napaku kan jelaskannya. Jadi aga pa si rencana ro tanang-tanangin aga si rencana bisnis ya. Gaga banta dega. Pabanta. Alhamdulillah nakulo si kuma balu-bale to. Pakoy seloni a bisnis no ni malandra ko saloy. Pabanta. Baluku. Tanya dia mete ko Tanya na ko tu. Itay nanre ko nanre ame manu. Tanya na. Alhamdulillah. Kasih na. Untuk mengerti mi. Ini CD. Hei! Iko bari. Usuro ko jagay manu makadade nanre. Na iko hapa manre tongong. Dek banta lalo. Igana magalado lalo walay lalo na Jana ya nanti papi de namaga nako mapelai. De namaga paano manyama. Kay ti pagi mapapi. Ya tu nako mapelaga. Penemi si matu pagi mapapi. Kasih na. Wak banta. Dek wapel lah. Oh my. Ika si Manu tu bangin lu. Ika pura cali na buru. Dek mah. Kasih na. Bara baso ko muandre bari. Dek. Lenyai si lice. Terlupi dendek ko. 2 meter mani den, rewak banta 2 mani. Ya Matoi ko bari. Batenu to papi no nak mapelet ay pakit papi yae. Magece tu pakai na to ka. Pali pelanan re. Wak banta. Oh iyo, misen nasi lo diender pemete, walau petongin tu iko Alhamdulillah. Ayo lo dek mau bawa kabarin. Dek na mulai mati ni. Wala dek cing pawaku. Udah ngesemeto nih. Ada nih. Hey. Kurang mutinan re nu. Muhammad Rasulullah mana kanu pandang imanu. Muhammad Iya lo Wah. Haji Bari. Kenu pa mo kira pandre manu. Iya lo bantai. Mana kanu pandang ke mana ya? Bebe bawa banta. Iya lo Lawak banta. Kasi lawak banta, bebe. Mana ka na rin man na yellow madre.
Sa ni teko. Pura ni pan, repura to ni pain. Aga piro. Oh, ilo man ka pa itilo ka rekreasi. Pero ano no ta na mega pangatuhuan. Kereta lah tu lah. Betul lah. Mag ako madikol lang. Tapang kasi ko eh. Hey, aga pasiwasan. Gamay lo kidoy. Dong patay ay iga tau di nelo doi. Ah, cocok. Kebetulannya sapa kapakin re. Jamay lo kumin re ko ya. Awo di. Di mulai maja na narapin waktu na makamaja. Tenan tola. Naku masalah ya tu magampangnya atoro. Maga. Logo, di mana matan bunga na ka? Hah? Bunga na. Oh. Ya tu bunga na tu tergantung telepon nami. Naku matan repon, matan tu bunga na. Aja napa di matan rama pun. Pada itulah pak kuy bercanda punya tu dendre. Dia enggak agak ke damatan bunga na agak. Yang jelas na tu nak dia nak buah, dia nak bunga. Cakap bana senu. Kalau pikir. Situ ngono butuh toka do iya Pak. Kalau kami usaha baru, Pak nak yo mero la dong baru. Baru me saka mo ro ko mero mater. Ya, naru cocok lah dek ni tola nak kuy lo kuasa rek itu. Catatnya senu kuy langsung cair. Iya ka? Iya langsung cair asal mau catatnya senu kuy tanda tangan. Iko na pa icatat sa kuy. Kay ko to si sebagai. Itulah masalah na tu. Tuku dendre joka, tak butin do aja ku. Jadi oleh maruki. Catat nih. Aku cerita na jadi nu tak butuh na. Jadi nu dek nolai maruki. Itulah. Salah nih si kamu minta sarap kayak tiada jariku. Kau berapa? Aku tu katakan nih. Nama, tanda tangan. Oke. Kau mero bawa? Iyo. Maka dulu sidang culingnya nang dek. Berani? Oke, aman. Oke, kita jauh misal baca seku. Bat, tola. Oh. Tapi magana na cari. Oh, Cina. Ya, story ko kantor aku. Langsung cair. Suruh anu bos nuli magati-gati Pak perlu ya. Tenang, amannya tuh. Jadi jok apa na? Salatikum. Salatiku timuno tiku. No, ku Belanda. Woi Belanda. Kenal aku terasa woi. No kuy. Ay tidak mau nu nanti pukul ay. De upukul ko. Ucala mo. No magati. Pukul sama cala sama saja. No gat may kasi lo to ki pacala. Lo to ki lampias kay pwede tak percala ko jibaring. Ikaw to ka suruh ko salay ka. Nih, din ko salay ko. Harus na kero nikmati barang ipukulan na jibaring. Wah, sifat ko sisak eh. You bilang you tidak pernah salah ay. Kamu lupa. Waktu kita mabuk, you salah ay. Hampir ay dimakan macang. Ku Belanda. Aja nu bah sira anu pernah lalu Masa lalu biarlah berlalu. Pura kedua mak kedai deh salay ko. Kalau lupa metoko. Nona magati daripada ka adaku. Tako, jadi tako. Bangku. Tako. Cocok Mika di sini lokasinya. Siap, cocok Midan. Dari info yang kudapat, disirim-sirim berkeliaran. Sana orang bertanya ke Bede, sempat tahu. Ya, siap Dan.
Permisi Pak. Agak untuk kadang. Maaf, komandan saya mau bertanya. Komandan Pak. Kenapa Pak Komandan? Ini saya mau bertanya, apa Bapak pernah melihat Tapi bisa ke bahasa Bugis. oh maaf. Sing bahasa Bugis Indonesia. Pura kimi teh tahun na yai. Tabe. Di Pelepoy. Dan negara Riase, Pak. Setoni pau nu kadang. Ya, ini mempe, maju memang polo dek gaga. Oh iya. Turun. Turun Ki Pak. Nanti Iya. jatuh Ki. Yo turun, nasuruh bapak turun. Memang itu Pak, sering manja-manja. Bugatti. Jadi bagaimana Pak? Pernah laki orang ini? Pradita. Enggak Pak, Iko. Bagaimana? Pernah laki orang ini? Tapi mirip-mirip tidak Pak? Tidak, jauh beda tahu sama ini. Oh iya. Kenapa itu orang Pak? Oh, ini orang dicari, buronan. Karena ini melakukan pinjaman ilegal. Dia memberikan pinjaman kepada orang, baru memberikan bunga yang sangat tinggi, jadi merugikan orang. Makanya kita cari ini. Iya, mata Pak itu. Iya, tahu Pak. Iya. Disapa oleh tikeng buronan ilalungi. Nasabak mapinrengi tapi lah ada tanda nabungana jadi narugikan kita we. Oh, keren Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak. Iya. Ada istrinya. Iya Pak. Oke. Terima kasih Pak. banyak. Lo kana. Untungan ke bapak. Coba deh igaga. Dia ucala ko. Dia cala ay. Pokoknya adik gagawin ya tuh. Nah memang narapi waktu nah. Adik toba dia kamaja. Isanya leda. Ya ro pangen lolo lisa na bali bolu 2 kaju. Mantaji tuh hak milikku. Nasabak kurang mau tanda tangani perjanjiannya. Oke? Tamak no. Halo bos, ada mah. Mari, kamu pakai remurun tuh. Oh, manesannya tuh bos. Nak koyak mata tuh lo sapa? Pasti kau runtuh. Wah, hebat mata kau ko. Wah, ini sedih bos. Jangan puji kakak biasa-biasanya. Wah, nah apa nih? Maka dah hebat. Masa nalenu puji lada. Tengah ni pek bos catatan. Tapi bos. Kita kalau rumah nganggur bos ya. Iseng diri. Masih dia tak tahu. Iya, sedih Tommy. Masa tu ni mega. Apa lu dia lupa cari tanu. Yang penting ka bos. Ya tu lagi kasih macam ni nasapa. Nasi di Tommy lo. Ilaingi. Naruh ka mana mah. Cari tanu mato mi malopo. Jadi magai. Elan nala dana nama kokuyai. Oh iya bos. Lu memang ku kenal itu. Pak Parlui. Tak ada lepas. Palagi ko catatan lopo. Napa kita TV lagi doit nah. Iya bos. Sekali aja kalau lu nah. Wah, iko tu kalau rumah ni ko pikiran no. Sisa pampura maling ro. Iya kan bos. Makanya kasih wak bantar. Kalau piring ina pandai manuna daripada iya. Masa daw wandre.
pada menikah tu sapin itu lah, mana daun-daun. Tapi coba nih deh. Permisi Pak. Saya mau bertanya Pak. Coba kibe pakai bahasa Bugis dan. Oh iya deh. Tabe Pak. Elo kamakutana. Oh. Lagi makutan agar. Elo kamakutana. Di nang kay ritero tahun na yay. Sempat biasa kimitai joka kontra kampung eh. Wisanya eh. Ya patagi-tagi eh. Oh jadi biasa kimitai ya tuku kampung eh Pak. Nak kedawi tami. Apa nama na bola aku? Nadar ko na laman. Berarti betul di sini lagi berkeliaran nih. Iya, mungkin ini bapak sudah jadi korban ini juga badan. Makin di saper ga. Lo toki minreng. Tapi upawa kina aja di minrek ku ya tuh. Apa na aku di lema aja i. Nalato itu bola tak. Tapo do iya na macilaka. Hindi Pak. Ye tahu he, metalain di sapa apa na melakukan pinjaman ilegal. Jadi mega to narugikan. Makanya elo ditikeng. Aga. Lagi tikang ni. Aga may makiwena. Oh, tabi Pak, ya polisi. Nah ya ditugaskan untuk sapa ya he. Oh. Tabi dari sekira polisi ki Pak. Lupa dia nama gagah. Apa nama baju biasa mimita. Tapi tong dia sengi Pak. Narugikan kita wi termasuk iya na. Mana bola aku daraku na mana. Napa aku ditikeng Pak. Alangan aku di sertifikat bola si babatan aku. Supaya ulin reo bola aku Pak. Sangesona kasih dia kere bola aku. Dia liu ni luku. Oh iya Pak, sebenarnya nih aku memang engke berkas tak krodo. Nah terbukti ki mantaji korban bakalan dipareo kaki. Iya Pak, mudah-mudahan magati diruntuh. Permisi apa ya? Apa ternyata ketongin kue kalau sampai. Ya Pak, terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Mudah-mudahan magati diruntuh. Dan target. Iya. Bagaimana kalau kita sergap ini? Tunggu dulu. Lebih bagus toh kita ikuti mi. Sempat bisa kita dapat informasi yang lebih bagus sama bukti yang lebih kuat. Siap Dan. Wah, kena dinum itu ke apa? Mager matukin rungi. Wah, hampir ketahuan. Ada apa Jo? Aman Dang, aman. Oke, lanjut. Ita palamat dukelang. Jencine suasana cair. Tak siaga ni di pigagai. Tepat ni. Kau nak sedih menurut tu dah. Berapa nak siap-siap? Assalamualaikum Tola. Waalaikumsalam. Magai, makan. Iya. Bos. Okey mas. Bos. Okey bos. Atas nama tu lah. Ya, atas nama tu. Si Semedong ini dia nak tu. Jadi bagaimana Pak? Ada memangnya? Ada nih di sini.
Cuman ada yang perlu ditandatangani sesuai persyaratan. Persyaratan apa, Pak? Tanda tangan mungkin saja terus supaya terima beres Ki. Kayaknya bertransaksi itu di sana. Bisa jadi dan kita sergap nih. Ayo. Jangan bergerak. Datang di posisi. Ambil. Barang bukti. Ini kok. Berdiri. Tangan di atas kepala. Kepala apa itu? Dulu dong, oh. Nauluku nai. Ulur ase dong, oh. Ini Pak. Pak, kenapa ini mau kak ditik? Ele ketika ngapa pasalah ko? Oh, itu na cocok Pak. Iya na tahu dia nangka salah ko eh. Jarin lu. Melawan petugas ini. Iya Pak. Agaknya kah? Oh, naku ya bosku. Mana pakai tuh kayaan? Berarti si Kongkolo ko ya kerja sama ko. Demi sengiga. Ya itu buronang, may tani sapa gara-gara melakukan pinjaman ilegal. Oh, Pak begal ko Pak iko bos. Tania begal, ilegal, dan resmi. Begal ada di tahun narugikan ya he. Mapindrang ina paliwe gatan di bungana. Ako din na nilema aja tahu Sambara maninala sebagai jaminan. Jadi rugi tayo na taro. Berarti jadi katu narugi ka, Pak. Pak yang pas ka mindre denre. Iya si pas aku tulan na iko tuh matuilo eh. Namo ancak katu denre. Oh, ikaw pa ya. Dari mana? Jay, kemaning heye. Ini Pak sembarang na bilang. Makanya sembarang mobilan na kumit to. Bajay ni. Sama manak ko. Awe Pak. Ya pasalay. Iya macoy-coy mah. Kasuruh kasih cega. Mana tadi misi maceritoy? Magan. Macito no pasala. Awe. Na janji ka kalulu Pak. Di kang di mana? Awe gasina. Kang. Jadi apa? Lo ka kumantay saksi. Di domba ako pa ni gagapan rito. Mandre Tommy tu kumalupoy. Ha.